Nyonyosnya. Nyanyasnya. Tak ya jidut crispy teh guys. Malek belum mana man? Lah dia. Anjing. Lah dia kuing betul tadi. Kelas biasanya mah. Biasa ini. Tadi dia ini dia di tong. Betul saya gitu. Ini baru mie warang. Panyakan uyah lah. Di mana? Oh itu tuh. Tong sampah. Jangan naon. Naon kurang uyah naon. Iya. Sanggup. Kayak gurihna anjay. Gi kata-kata gi. Tata sih nu jago tah. Boy, kata-kata boy. Di rumah Kode. tengah jalan dong. Penasaran ya sih. Mana sodok boy? Iya di sebelah. Tak boy antanan boy, iya tah. Kabeh ka tengah. Basi kena sana ini. Teu hade tuh ditiriskeun heula Anjing. di ieu bae di daerah Uing sok. Ngawur kenana euy. Bae basa ge. Motor ti. Kalau nama itu lagi ke mana? Tah di bae di dinya sok. Saha nu hayang ieu tadi perebut teh manehnya dan. Heeh. Bikenang. Si rebutan jeung si boy. Ya boy. Kene. Teu bismillah heula ketua teh. Kumaha cenah? Teu mimpin teu naon. Masaan. Masaan dari bismillah lu. Kakaruhun segala geuning kolot mah. Cician. Berat teman. Teu. Bear Anjing da. Nah, pait ke geuning teh. Bear tuh teh. Ya, boy. Pikir we. Itu urut 3 kilo sama. Juga oskador, Jo. Kerebutan nu pahit baru dah kokoplok. Ubar pahit sung. Antes pahit sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kerengkang? Allahumma barik. Anjing, ini 15 kilo. Iya, iya. Kan boy. Anjing. Anjing. Samal euy, tengah euy. Oh guys, cek nyatu lah guys. Jelek. Angin keban camal euy. Ya, dek orang join dek kabeh paling kita gunukeun di tengah. Iya anjing. Ah, dek. Teknik kuah, Dek. Oh. Ya tuh ya. Kieu kenal? Hmm. Bismillah. Wah. Peda euy. Buruk ya dalam. Ih, yang gitu Pak Balik. Kokona beh.